Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana. Uyu munsi tariki 22 ukwezi kwa munani 2026. Hari inkuru yihutirwa kuri Madame Ingabire Victoire. Ni inkuru ije itunguranye mu by'ukuri, ariko mbere y'uko nyinjiramo kugira ngo tuyivugeho, tuyisesengure, tuyivugeho, mu by'ukuri ndagira ngo mbanze mbahe amakuru kugira ngo nze kubona umwanya wo kuza kuyivugaho. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba kiracyari ku isonga. Amakuru mashya agaragaza ko imirwano n'ubwumvikane buke hagati y'impande zihanganye bikomeje kugira ingaruka ku baturage. Uyu munsi Actualité CD yatangaje ko Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakeneye amahoro, ariko amahoro adakwiye kuba akwemerera ibyo intambara yagezeho cyangwa kwibagirwa amahitamo cyangwa se abahitanwe n'amakimbirane yabaye. Hari kandi amakuru avuga ko mu bice bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo AFC M23 iri gushiraho amabwiriza agenga itangazamakuru n'ibiganiro bya politiki mu duce iri kugenzura. Ikindi gikomeje gukurura impaka ni inzira y'ibiganiro by'amahoro i Doha ndetse n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kintu kivuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu munsi The New Times yo mu Rwanda yatangaje ko umuryango w'abanyamurenge wamaganye amagambo ya Martin Fayulu, umunyapolitiki w'umunyekongo ariko utavuga rumwe n'ubutegetsi. Bavuga ko ayo magambo ashidikanya ku bwenegihugu bw'abanyamurenge ari ay'akaga kandi ashobora no kongera amakimbirane muri rusange. Iyi nkuru ikomeye kuko ikibazo cy'umwirondoro w'amoko n'ubwenegihugu kiri mu bintu bikomeye byagiye bigira uruhare mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu Rwanda ikivugwa ni imwe mu nkuru zavugishije abantu. Uyu munsi ni ikibazo cy'amazi muri Kigali ndetse no mu nkengero zayo gikomeje kuba ikibazo rusange. Ababizi neza ni abantu batuye muri Kanombe, mu by'ukuri bo barabizi neza gusumbya abandi, na za Kimironko. WASAC yasabye imbabazi abaturage nyuma y'uko ikibazo cy'amazi kimaze ibyumweru kibangamiye imiryango imwe n'imwe mu duce twibasiwe cyane harimo Kanombe, Indera, Nyarugunga, Busanza, Kabeza, Rubirizi, Karama ndetse n'ahandi mu nkengero za Kigali. Ikibazo cy'amazi gikomeje kuba iyanga. Iyi nkuru irakomeye cyane kuko abaturage babuze amazi, namwe muba mubyumva ko ari ikintu kitoroshye. Burya amazi ni ikintu gikomeye. Mu Burundi nta kindi kivuga, ni ugutangaza amakuru mashya y'uyu munsi ku nkuru ku kigendanye amakuru ari ku isonga. Harimo ikibazo cy'umuriro wabereye i Bujumbura, aho abayobozi bo mu Burundi bavuze ko batabona ibimenyetso byerekana ko uwo muriro watewe n'igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyangwa se hari ibindi. Ubwo ni ya nkuru ivugwa kuri za nzu zahiye mu by'ukuri, ubwo inkongi z'umuriro zabashaga gutwika inzu z'ubucuruzi ebyiri, imwe ikaza gukongeza indi, ibikorwa by'abaturage bikaza kuza guhangirikira mu buryo bukomeye. Ntiharamenyekana rero ikintu cyaba cyarateye iriya nkongi cyangwa se nimba ari ubugizi bwa nabi. Muri Kenya hari impaka zikomeye cyane ku byerekeye ihohoterwa n'imvururu za politiki. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango itegamiye kuri leta basabye ko haba iperereza mpuzamahanga, ariko leta ya Kenya yarabyanze. Ikibazo kiri gukurikirwa cyane kubera impungenge z'uko imvururu za politiki zishobora kongera umwuka mubi mu gihugu. Muri Tanzania, Tundu Lissu, umwe mu banyapolitiki bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi, yatangiye kuburana mu rubanza aregwamo ubuhemu bukomeye. African News ivuga ko Lissu yagaragaje ko abona urwo rubanza nk'urubanza rwa politiki. Dosiye iri gukurikiranwa cyane kuko ishobora kugira ingaruka ku buzima bwa politiki muri iki gihugu cya Tanzania. Tuve muri Tanzania tujye muri South Africa. Mu nkuru ibabaje cyane uyu munsi ni uwitwa Zorani Lastborn Tete, wahoze ari nyampinga w'isi mu mikino y'iteramakofe. Iyo bavuze nyampinga, ubwo ni ururimi rwiza rw'ikinyarwanda, ni ikigaragaza ko ari igitsina gore. Yapfuye arashwe, apfa
hanze y'urugo rwe muri Eastern Cape aho yari asanzwe atuye. Tete yari afite imyaka 38. Abantu baramurashe bitwaje intwaro kandi bari bayipfutse mu maso ntibigeze bamenyekana. Umugore wari kumwe nawe we yararashwe ariko ajyanwa mu bitaro, ntabwo yahise apfa direct. Polisi yatangiye iperereza ku cyateye ubwo bwicanyi. Tugaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru mashya muri Afurika agaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye inshinge 16,000 by'urukingo rwa Ebola, mu gihe igihugu gikomeje guhangana n'icyo cyorezo cya Ebola mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iki kibazo kirushaho gukomera kubera ko hari n'ibibazo by'umutekano bituma ibikorwa by'ubuvuzi bidakorwa neza. Muri Ethiopia, leta yongeye kuvuga ko idakeneye uruhushya rw'ibindi bihugu kugira ngo ikoreshe umutungo w'amazi wa Nili, mu gihe impaka ku ikoreshwa ry'umugezi wa Nili n'umushinga wa GERD zikomeje kwiyongera. Iki kibazo gifite ingaruka ku mubano wa Ethiopia n'ibihugu byo hasi y'umugezi, cyane cyane Misiri ndetse n'igihugu cya Sudan. Nigeria yo iri mu bihugu biri kuvugwamo cyane amakuru menshi. African News iri gutangaza amakuru ku mpanuka y'ubwato yahitanye abantu benshi ndetse n'ibikorwa by'abayobozi b'amadini bigamije guteza imbere amahoro muri Afurika y'Uburengerazuba. Raporo yasohotse muri uyu mwaka yagaragaje ko Afurika yarenze Aziya nk'umugabane ufite abantu benshi bahanganye n'inzara. N'ikigaragara ko inzara muri Afurika ari ikindi kandi ko hafi 60% by'abantu bafite ikibazo cy'inzara idakira. Inzara yamaze kuba nyinshi, bashobora no kuba muri Afurika myaka iri imbere. Ibi byongera impungenge ku biribwa, imihindagurikire y'ikirere, amakimbirane ndetse n'ubukungu. Magambo make akomeye ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nizo nkuru twagarutseho: umutekano mu burasirazuba ndetse n'ibiganiro by'amahoro. U Rwanda n'ikibazo cy'amazi ikomeje kuba ikibazo muri Kigali. U Burundi amakuru mashya ku bigendanye n'inkongi y'umuriro yatatse umujyi wa Bujumbura. Tanzania ni Tundu Lissu wamaze kujya mu rukiko cyangwa se kwitaba urubanza muri South Africa. Wahoze ari umuteramakofi w'umukobwa witwa Zoran Tete yarashwe agapfa n'ubwicanyi bugiye butandukanye. Ibi rero akaba ariyo makuru nari mbafitiye uyu munsi mu by'ukuri kugira ngo tuyavugeho tuyasesengureho. Murakoze.